السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتو تاكي كبجمتو تاكينيا كم جرتون الحمد لله سيا كم جرتن. زاري هرا كنوتي دفني جرا قمتش قد قبلني دفني جرا ماليس قمدي ونا جتني هرا خالد عندما تاوت الفيديو أقربوا لني الحمد لله رب العالمين. شكر درسك الله بيه سيسلم خالك كذاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل يرتفع كيسني يرتوشين الجنة. إيجان راسدي من ركنوا ويا ترتيب ويا مكبر ربنا يرى. إيفا ما تكشوا سكرين كيا لنا كان كبو. كانوا ماشيين جراني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نعرفني ورثنا دعوتنا كنا بوتون. بقى جراتني ساعة جتني وكا حمس جتني جتشاتون. نحن كنا نبدأ برتمون نما خالدي. ये अकों वीडियो कर बरा रहता करते थे ना चुरे पक्के यहाँ पे छोटी कारागारी यानी हवा था कि संतरे की चुरे इतनी नूर हम दिलारा पिघल ना को मसाक है कि डेबी या कना माज लो जिंदाए याद कब ताई ना मतलब बातें जिरेनी दुरात देवो अम्मस रबी की नौलत सादे बिसुन अम्मा मांगी वाला हम दिला वो याद जरा कैसे आधा इतना इतना में داود تاكيا أكا أرجتني كنوتي الحمد لله شكر درسها الله زاري بونت ساكين من أنتم تكافلوا بالأمس ساقوا تدستون ملاتو زاري يدستاك أنا تنسلون الحمد لله يال زاري بالأم دس بلونيال ولتني يوسدون كلايت لا يوسدون الله دائما لسبن عندما التأوز زاري خالد سو مسلوق أموال يجياتي تنوس كزاري سو ما يمسل نبرة حتى سو مقرب ما سو من ديك أربعة ما يفلقون نبرة زاري هون ده بتاعت وتشلو يورانا والله إن زاري بدأ من دس عليني دس تايل لأن أنت مقلت أكتونيا بونت ده وتتكيا زاري ده مو مانو خالد فيديو لاي يتقوم قاتشو نبرة بيتو منا وقفتشو منا هارا كان هندو كاسي كان فيديوز على سقبهم زاري انتي سفت شايتاتشو بون زاري بدأم سلام دلقان سندبني منا فتشو فيك كنسو قلب منا قنش ما أرجعت يونا جت تدابوت تاكي يعني فما بس إني بدأم مني مشكك ألفلق مني شكك كام ألفلق نقول لا من دنوني ندزم ميات أقول لا من دنو عندي بني عندي بس مياربوت لا من دنو سوندي نورا يفلقوا بعدنا مثل من توادد ولا من ينورالو النافاتشوا النلاياتشوا نميروت لا من دنو ده سوندت نورو يبقى كلا سرطو لما يبلام لازم مكانينات لا من دنو إني عندي تتجابنا ما الحمد لله سنتامتاችን እንደ ነገር አጋጥመን አያውቅም እና ሰው ልጅ በጣም እህት መስሎ ወንድም መስሎ እንደዚህ እየቀረበ የሚጎዳ ሰው አለ ተጠንቀቁ ተወጡታት በእውነት እናንተም በእያላችሁበት ተጠንቀቁ ነው የምላችሁ እኛ እንደዚህ ያጠቁን ሁሉም ቦታ እንደዚህ ሊያጠቁ ይችላሉ እነዚህ መጥፎ ሰው ናቸው ነው የምላችሁ እና ካሊ ቪዲዮ ላይ የሆነ ነገር ነግሪያችኋለሁ እኛ አንዳንድ ነገር ማለት ነው እንትን ምን እንግዲህ እንደቀርቀሃ ማይመስል አላሁ አለም ለዚህ ሽማግሌ የለኝም ሽማግሌ ያሲመናክ ያሲንዱፍ እሳድፈ ጄካላስ እኛሲ ከሄን ጄካሊስ ጋፈዲ አረነም ላና ጄካሊስ ወብለሳስ ጋፈዲ أنا هركان تقنع كانوا ما تأجرا راغوتو تابي بورا ما سنجت كان بوتو بكين يا وكمان هم كيس كاستي رما درجان دي بني كنين بوتو كاستي ساسي كنين بوتو كاستي سرستي رتبتي وارجيتي وارنجيتي وارجي يرانجيتي وانا كم إن سوداء يا نويو كين إنسان درجين مفهومه أيقتي ويا وجر فتوى يتين مريء كده أيوة راغوتو ساكية عند وانت تجي وانكر وجوك أبني جرا شاكم دمو يزيشون كتناجين دفن إني وانكر يجودا مالتوا أنا كتير هم بيني شيء وام ما يوسم فيدين أنجلي قروم أبما أريد وام ما يوسم فيدين بيناني ما لني شكيت بتأم قوي إن أنت من تنو بلاش تاسبوا لا تداود أنا كم بجي من كاتم نفس بتأم كبير لكن أشكك الله ما يرجع بيني ما الحمد لله رب العالمين كن من دنيا بجرك أنا أسكت ندم التاوز بجرك أنا هي من دنو إيش ويك أركا هايلوت وي مقفر هايلوت أنا إنجا الله أعلم أنا شك كان قريب لنيم أو تداود تاكي يا أعوذ بالله من الشيطان بلو
እንደ ሰው መኖርም አያስፈልግ እዛ ሀገር መኖርም አያስፈልግም ቺዚ ሸማ ወይ አረስ እንደውና እና እኔ ሄጄ እዛ አስፈሽ እንትን አለዋለሁ እንደዚህ ዋመር ይሰን ፊዳ ቦት ነው እንጂ ማለት ነው ፊዳ ቦት አይደለም እንግዲህ ካም ሲን ዋና አክቲንግ ገርትን ቤው ማን የሶፈት እቺ ገርቱ ዳልቱ ማን ከይሳ ገርቴ ወኖ ዲዋና ያላችሁ ሶፋ ውስጥ ተቀብሯል ሶፋ ከቴራ ሶፋ አሁን ቀብዴ ገራች ከይሳ ከቴ ሲኒ ሳይንት ሶራቱ አገርቴ ሪፈቴ ማሲን ማን እስከ እኔ ነግሬያቸዋለሁ አታሱ ኡምሩ ቢደንጅሩ namni akka jaarsa jiraate yookaan waan kana qabatee deeman jennu akkuma gartan shabaaba garuu wanti kun maal akka tastaa'ee nuuf hin galle sheetichi moo namtichi dawaa kan kennu waan kana fidaan hin jedhine waan kana sun baanne waan mara isin fidaa koo ta'u jedhe uffata finna la ካሊድ እኮ ቃላት እንዴ ምን ይያላችሁ ነው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰውነቱን አጥፍቶ እኮ ይሻላል ለምህር ነው ያስፈልገው እንዴ ወላሂ እንዴ ምን ይያለ እንዴ እንደዛ አይነት ነገር አስተሳሰብ እንዴ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣብኛል ብዬ ማናሰብኩትም ይሻላል ራካላስ ሃርካ ቁላ ራቁቱ ሊሄድ ይፈልጋል ካሊደኛ ይያዝነው ነው እንጂ እና እኔ አላህን ገለታ መቼ እንደምከፍ አላሁ አለም አላህን በጣም ነው ማመሰግነው ወላሂ አላህን ሽክር ይድረሰህ ነው የምለው አላህን በጣም እውነት እኔ እንዲህ አይነት ሰው ያጠቃኛል ብዬ አላሰብኩም ነበር ሲካሊዳ ወራትንሽ ምን ተሰማክ ይሄ ሲገኝ ያኒ ሲድሚማን ትርሜ ገምከስ ላ ይሄ ነገር ሲገኝ ምን ተሰማህ ደግሞ ሌላም ጭማሪ አለ والله يعني ከብንቶ ተገና ኮመስና ግታዲጋ ወርቁ ዳፍ ነቲ ላ ሰምስ አጂ ወላሂ akkuma ergitanitti no dhugaa dubbachuudhaaf jaarsillee kan nu bira dhufu jiru jaarsonni nu bira dhufu illee jirtu waa hundaa fi alhamdulillah bil alamin waayee jira akkuma argitan sanitti waan keessa ture hundaayyuu argitanii jirtanii viidiyoon illee waraabama jedhee illee yaanne haa ta'u garuu viidiyoo isaan tokkasitti waraabu ture wanni ammoo wanni guddaan wayyaa yoodaa fayyuudhaa kun waan fayyaa jira alhamdulillah wayyaa jira as ga'ee jira alhamdulillah akkuma jettan akkuma argitanitti wanti kun jechuudha wanni mana keessa kaa'ame kun eenyu akka kaa'e hin beeknu maaliif akka as kaa'ame hin beeknu jaarsi nu bira dhufu hin jiru ijoolleen nu bira dhuftu hin jirtu akkuma isin argitaniif hin jettanitti wanta kana jechuudha osoo isiin osoo mana xaraguutti jechuudha mana qaqqaaftee har'a osoo xaraguutiin mana keessa waan kana fuudhute argite jechuudha wanni kun mana keessa nuun agarre aadaa wanni waan ture mana keessa ta'uu naawlu akkasitti isiin kaarra mana kana baafte haa ta'u nuti homaatti itti namannu alhamdulillah nuti rabbitti amanna malee waan kanatti namannu sodaa hin qabnu walaakin ammoo inshaallah mee xiqqishoo isii dadhabbiillee natti jira waan ta'eef jechuudha bal'innaan haasoyna wayyaa'ee jedhetti bal'inaan waan kanallee keessaa kanallee akkamitti wanni aanillee sadarkaa san irra ga'uu akka keessaa sanillee isiniif kaasaa jechuudha yeroo duraatitti inshaallah yeroo biraa bal'inaan haasofna jechuudha maaltu akka waan kana kana godhellee maaliif akka ta'ellee hundaa'u bal'inaan haasofna jechuudha har'aaf alhamdulillah kun wayyaa'ee jira isinis galatoomaa isin jechuu barbaada. Namni tokko fakkeenyaaf itti aaraa ittiin mufataa namni waa hedduu keessa jira namni akkuma beektan kana jechuudha garaan haala tokko jedhame akkuma san eegina wanti waan keefitti meeshaan kun as dhufuu danda'e jechuudha inni asaan meeshaan kun dhufee ture nuti hin beekne malee meeshaan kun ture jedhanii meeshaan as keessa bobbuluu jira malee ishee akkas ji'a ga'uun ol meeshaan kun taa'ee fakkaata laa akkuma hojjetan kan dhoositee mana keessa dhoofatteera namni tokko nama tokko yoo dhiyaatu hiriyaa fakkaatee seene nama ሌላም አይጠፋም አንፈትሻለን keefit akka meeshaan kun dhufe ni ilaala wajjin of duratti bal'inaan jechuudha keefit akka meeshaan kun dhufe fakkaataa meeshaan kan waan inni kaaritillee yeroo inni awwala yeroo awwala fayyaa qabu saniif keefit akka inni isii sanatti dhiyaachuu danda'e jechuudha. Namni yeroo ammaa nama fakkaatee nama dhiyaatetti bineensa namni yeroo ammaa kana ta'etu bineensi luka afurii sun taane bineensi luka lamaa ofirraa eeguudha namni yeroo ammaa kanatti sun aadis nyaatullee kan luka afurii sun kan luka lamaa garuu jalaan baatu yaani nama fakkaatee dhiyaate akka nama bineensa jechuu hin danda'amu waan akkanaati
አዎ እንግዲህ ዳውት ታዲያ እንደምታውቁ እንግዲህ በጣም ይከብዳል ይሄ ነገር ምን እንደሆነ ይከብዳል። እኔ ግን ይሄንን ያረገብኝ ሰው ግን እንደው ምን እንደማረገው ነው እንጃ። ማን ብዬ ነው የማውቀው? ማን ብዬ ነው የሚይዘው? ለምንድን ነው ግን እናንተ አራ ከላይ ላይ ወረዱልኝ፣ ከላይ ላይ ወረዱልኝ። ምን አርጋቸዋለሁ እኔ? ቆይ ሲነገሩኝ እስቲ ይሄንን ያረጋችሁብኝ ምን አርጋቸዋለሁ? ማን ሲጎደሜ ምን አረኳችሁ? እዘሉኝ አልኳችሁ፣ ቀፉኝ አልኳችሁ፣ ላግባባችሁ ብያችኋለሁ ባሎቻችሁ። እኔ አርፌ ተቀምጫለሁ፣ ቁጭ ብያለሁ፣ ከባሌ ጋር መኖር ያዝኩት። አረ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው የሚያስቡት የኛ ሰው? በጣም አዝኛለሁ ዳውት ታዲያ ዛሬ ደግሞ በጣም ለምንድን ነው ይሄን ነገር ተደስቼም አዝኜም ነው በጣም ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያረጉ ብዬ በእውነት ለምንድን ነው ምን አርጋቸዋለሁ ነው ያልኩት። እውነት ለምን እኔ መኖር ፈልጋለሁ ጄን ያላህን ብቻ ወደ አላህ ዞሬ ዱዓና ማፈልገው ሙሽኔ እነሱ እንደነሱ አይደለም። አንዴ ስህር ያረጋሉ አንዴ ምን ያረጋሉ። አረ በጣም ተጎዳው ዳውት ታዲያ እኔ ግን እዚህ ሀገር ብዙ መኖርም አልፈልግም። ለምን እንደዚህ እንዴ ቢቀርብኝስ? እና ተመልኩቶቻችን የኛ ሰው መጥፎ ነው፣ የኛ ሰው መጥፎ ነው። ሰው መስሎ ይጠጋልና በኋላ ብዙ ነገር ያስባል። ያኩማሩ ይሰና በከኝ ሰዓቲና ወለ ፈያ ለበይ ኢሲን ቤን ሰዓቲ ኢሲን ቤን ኢኒ ዱኩበቴ ፈያ ለበሰነቲ ትልፈ በከኝ እነሱ በቃ ሊገሉት ትገመደሲ ገሮ ኢቲአርቱርቱ ሲለን ሳነቲ ዋን ዱኩበ ጃው ኢቲአርቱርቱ ገሮ እንገ ዱኩበን ቦዶ ነሙ ማሳን ዋን ድራው ጀበሰን ላልቲ አባ ጆሊሲ ጃርሲዮን ተፈጭደ አሪሲ አርሰን ገደፈቴቲን ዱቢሳ ዱኩበ ከነ ዱኩቢ ዘብረክ አፍራ ከቲ ላለቴ ደምቴ ሰከና ወጂን ጭንቀምቴ ረከቴ በለቴ ሳከረገይትሲን እኔ ለራሱ ስታውኝ እንዴት ነኝ? እኔ መቋብሬ ተታመመ ሰብሪ ቀብዲሲና ማግኝ በከኛ ቢሲና ሰብሪ ቀብዲ ማን ሀይል ማለት ያርትለ ታቶስ ሰብሪ ቀብ የሮኒ ዱኩብቴት ሰበርቴ የሮኒ ፈያደበት የሮኒ ዱኩብቱ ባቱለ ቸሪሲ ዋመረቱ ሰብሪ ቀብዲ ገም አልহামዱሊላህ እሲ ምትኑ መረኬ ነፉ ሰብሪ ረብ ፈያ ከነ ማንናን ተቆ ሰብሪ በርባይስ ዋመራፉ አቁም ገመቺኝ ይልኩን ገድስ ይራ አቁም ኮም ቦት ይራ ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ ይበላችሁ። ገመቹ ጉዳይ ማኪነተቹ ይሄንን ደግሞ አላህ ከላያችን ላይ ተገኝቷል። የተደረገውም ሆነ የተቀበረውም ሆነ ተገኝቷል። አልহামዱሊላህ እኛ ወስደን እንፈስደዋለን። አናምንበትም ግን አናምንበትም በእውነት በፍጹም አናምንበትም። እና አሁን እንደዚህ ላደረገው እኔ ወስጄ ምንም ቢሆን አንድ ሰው እኮ እንከን ባናምንበትም የሆነ እነሱ የሆነ ስላረጉበት ለጊዜው ሊያረግህ ይችላል። እና እኛ ግን ምንም ቢሆን አናምንበትም ወስደን እንፈስደዋለን፣ ለሸኩኑ ሰጠዋለን። አንድ አላህ ብቻ ረቢ ተመነቲ አንድ አላህ ብቻ ነው የምናምነው እኛ ሙሽ በሰው ሰበብ ወንድ ኮንትራዶ ይጁራ ترتيبا قد تني وان صلاته وجود يسلي كارد اللي هني نجام فيو ينتي قافني وانت كان أول رجع رأيني أول رأيني أقول متى كوج عندنا تذكر فيديو براتنا فيديو براتنا دلوقتي السلام عليكم.